Dobro večer, dame i gospodo, u organizaciji Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori, u sklopu proslave 200 godina od Njegoševog rođenja, održan je niz predavanja i rasprava sistema okruglih stolova povodom Njegoševog djela. Sada imamo interesantnu temu. Njegoš kao arhitekt. Predavanje drži arhitekta Andrija Markuš. Ne bih da to liči na neku scenu, ali bih volio da napolju zadobije zaista za ovu sjajnu organizaciju i za narednu ideju. Gost je arhitekta takođe, Pavle Popović, kako kažu graditelj Podgorice. Jedan od njih i ja ću govoriti, naravno, odlomke iz eseja Andrije Markuša o Njegoševom stvaralaštvu. Izvolite, gospodine Markuš. Dame i gospodo, prijatelji, predstavnici medija, dobrodošli. Govorimo o Njegošu kao arhitekti pod opterećenjem. Da je sada vrh Lovćena sa kapelom Meštroviću otac, a Njegošu očuh. U gornjem dijelu kapele smještene Meštrović, to jest njegove skulpture, a u donjem dijelu podrumu Njegoš, bez liturgijskog poja i bez krsta na crkvi koje nema. Bez krsta nad Lovćenom sva se zla dolje skupila. Njegoš je kao arhitekt, dizajner i začetnik urbanističkog razvoja Cetinja zastupljen u leksikonu Neimara u izdanju građevinske knjige Beograd i u knjizi 50 Neimara Crne Gore u izdanju Udruženja arhitekata Arhitektonski forum u Podgorici. Svugdje u svijetu postojao je i sada postoji veliki broj književnih i likovnih stvaralaca sa skoro istim talentom i za neku drugu oblast kojom se toliko ne bave. Jedan od najboljih arhitekata svih vremena, Le Corbusier, nije završio studije na kojem arhitektonskom fakultetu. Le Corbusier i Frank Lloyd Wright neponovljivi su. Poimanje ljepote kod velikih stvaralaca kao što je Njegoš nema granica, nema podjela u prostoru ili djelatnosti gdje njihova promišljanja dopiru u sveopštem doživljaju. Bez takve širine od zemlje do kraja svemira, od realnog do nerealnog, ne bi ni mogli da se ostvare veliki dometi. Neki tu svoju širinu koriste samo u izabranoj oblasti, a neko je paralelno realizuje kao ovdje Njegoš. On je prosto povučen za ruku da to uradi. Prvo mukom svojom, pa tek tada darom. Kad se Njegoš preko mora vraćao iz Italije sa liječenja, on je, osjećajući skoriji kraj, kad je bio na domaku Lovćena, kazao da ga sahrane na njegovom vrhu. Stiče se utisak da nema tog genija u arhitekturi koji bi bolje od njega zamislio takav oblik grobne crkve, izvedene 1845. Niti ljepše ime dao od imena svog strica, Svetog Petra Cetinskog. Dovoljno je navesti riječi pohvale arhitektonske vrijednosti crkve na Lovćenu date od ruskog akademika Nikolaja Krasnova, po čijem je nacrtu 1925. obnovljena, pošto je 1916. porušila Austro-Ugarska. Wright, zet Marka Miljanova, upravo je sa sličnom osnovom od dva kruga, manjim i većim, realizovao jedno od najboljih svojih dijela Guggenheimeru muzeju u Njujorku, što je dodatna potvrda vrijednosti Njegoševog dijela. U novosadskom časopisu Dans, broj 45 marta 2004. ja sam predstavio Njegoša kao arhitektu člankom Njegoš, Meštrović i Wright, analitički dokazujući
kao da su Njegoš i Meštrović učestvovali na nekom konkursu za arhitekturu, gdje je Njegoševo djelo neuporedivo bolje. Njegoš je iznad Cetinskog manastira projektovao i izveo odbranbeni objekat zvani Tablja 1834. Zatim Njegoš je uspješno kreirao crnogorsku kapu, a sa biljardom započeo je urbanistički razvoj Cetinja, kojeg do tada u ravničarskom dijelu nije bilo. Cilj ovog izlaganja nije samo učestvovanje u obilježavanju 200 godina od Njegoševog rođenja, nego i akcija očuvanja Njegoševog djela. Za narod koji ima snage, rješenje je ruski primjer ponovne izgradnje hrama Hrista Spasitelja u Moskvi na mjestu gdje je ranije bio. Mnoge naše institucije i pojedinci koji nikad iz interesnih ili političkih razloga makar jednom nisu stali u sada aktuelnu zaštitu najvrednijih arhitektonskih djela 20. vijeka, odavno brane Meštrovića, a ne Njegoša. Apsolutno netačno navodeći da crkva na Lovćenu 1925. nije obnovljena istim temeljima i s istim kamenom. Moj kolega, ovdje prisutni, koji će dobiti riječ, arhitekta Pavle Popović, ima pisanu izjavu njegovog oca, čuvenog crnogorskog graditelja Veliše Popovića, koji je bio nadzorni organ na izvođenju grobne crkve 1925. godine, kojim dokazuje potpuno suprotno, to jest da je sve rađeno po pravilima struke, kako je jedino i mogao akademik Nikola Krasnov, diveći se Njegoševom rješenju. A zar je Meštrovićev mauzolej sa većom sličnošću sa prvim rješenjem koje je dao Njegoš? Iz toga se vidi da je kod uzurpanata čista trgovina, nudeći sljepilo suprotnoj strani, trgovina sa istorijom i sada trgovina u interesu neregularnog građevinskog biznisa. Njegošu ne prave štetu samo sezonski neprijatelji, nego i neki deklarisani prijatelji. Ovi posljednji hoće čudnim predlozima da još više uzdignu Njegoša, kao da on već nije tamo, računajući da će ih on rukom povući ka tim visinama. Da izađem ponovo, ali ovaj put da najavim da riječ ima arhitekta Pavle Popović. Pozdravljam cijenjene prisutne sa velikim poštovanjem i uvažavanjem ovdje poznatih naučnika i javnih radnika i uopšte ljudi dobre volje. Rad i napor našeg kolege Markuša je zapažen u strukovnom tom smislu. On je jedan od rijetkih koji je smogao snage da dade jedan kritički pristup uopšte stvaralaštvu i arhitektonske djelatnosti na teritoriji našem, ovog uže Crne Gore, a i šire, praveći neke metafore i za mene iznenađujuće, povezujući tako na raznim krajevima svijeta velikane, jedan u svom tobu, kao što je Njegoš, gdje kod svakog Crnogorca i uopšte i građanina Jugoslavije i uopšte Balkana, Njegoševo ime izaziva strahopoštovanje, jedna posebna emocija, što bi jedan pjevač rekao, tko sam ja da mu sudim, tko sam ja. U tom smislu ja se osjećam, ali nisam htio ni da pravim nikakve takve koncepte. Jako me, da kažem, emotivno takla ova tema, znajući i proučavajući Rajta kroz školovanje. Čuveni profesor Dobrović, Nikola Dobrović, jedan od najvećih arhitekata iz ovih prostora, je toliko nama kao studentima opisivao Rajt i njegovu organsku arhitekturu, strukturu koja korespondira s prostorom, koja je i kod velikih i grčkih filozofa kao što je Aristotel
izazivala, naravno u tom njegovom periodu, da je najbolja ona arhitektura koja je organska, koja korespondira sa prostorom, koja ne štrči. A mi u Crnoj Gori imali smo arhitekturu prirode, jedan velelepni prostor koji je kroz vrijeme i vjekove počeo da polako bude napadan u raznim prilikama i pobudama novih vlasti i tako dalje, u novim uslovima, da oni se drznu da je jedan velelepni objekat koji je isto tako organska veza Lovćena masiva sa tom crkvom Svetog Petra, da se usude, da je uklone i da naprave spomenike jednom svakako velikom vajaru, ali u nesrazmeri sa velikim genijem. Moj otac nekako porodično kroz dugi niz godina, mi smo već dosta prošli u svoga vijeka, imao sam prilike u jednom dobrom društvu vrsnih arhitekata da se izjasnim kao početnik, a oni kao već afirmisani arhitekti, pokojni Tupa, Vukotić i Dišo, Đoko Minjević i tako, koji je skoro napunio 90 godina, umro prije mjesec dana, da se izjasnimo šta mislimo o mauzoleju na Lovćenu. Tada je opšte mišljenje bilo ljudi koji ipak se bave prostornim planiranjem, zadivljenim opšte tim južnim Jadranom, pod vođstvom Ujedinjenih nacija i vlade Jugoslavije i vlade izvršnog vijeća Crne Gore, da se izjasnimo šta mislimo o tom jednom poduhvatu koji je svakako građevinski bio vrlo rizičan i problematičan. Svi smo se potpisali da negativno, da ne mislimo da na tom prostoru treba da se ukloni svetinja i potonja, da kažem, Želja Njegoševa. Moj otac je 24. godine, kad je došao mitropolit Dožić, bio angažovan preko sekcije Cetinske da završi kapelu. On je skoro 1/3, skoro 2/3 završio inženjer koji je bio iz Splita, a iz Dubrovačke te regije kao neke sekcije koja je imala patronat na tim radovima. I on se prihvatio tog posla, naravno nikad nije on to glorifikovao i potencirao njegovu neku zaslugu, čak je pretjerano bio skroman, ali je uvijek sa uzbuđenjem i jako ga je, sjećam se dobro, pogodila ta nekakva propaganda u štampi, kako je ta kapela prezidana u nekim drugim osnovama, da ne odgovara onoj formi koja je bila zamišljena od Njegoševe strane. I on je u jednom pismu Dedijeru objasnio svoj stav i prosto bi nekako, s obzirom da ja nisam njegov živu riječ, to pročitao, ako vam neću zauzeti vremena i ako mi dozvoljavate da pročitam, jer je vrlo iskreno pismo i prosto tako ko i zašto sprovodi u svijetu neistine. Na pismeno pitanje njegovog pravosveštenstva mitropolita Crnogorskog Primorskog Danila, datirano 26. augusta 70. godine, a na osnovu ličnog saznanja kao rukovodilac i nadzorni inženjer radova na obnovi crkve Svetog Petra I na Jezerskom vrhu Lovćena u 1925. godini, a u vezi publikovanog natpisa pod gornjim naslovom dr. Vladimira Dedijera u pobjedi od 20. augusta ove godine i u beogradskoj štampi Politici i borbi dajem ovu izjavu. Zove se inženjer Veliša Popović na stanje u Titogradu, Stanka Dragovića 20, ranije službenik Ministarstva građevina i ovlašćeni građevinski inženjer za projektovanje i izvođenje svih vrsta građevinskih radova na teritoriji Jugoslavije. Kao takav bio sam u 25. godini zaposlen u građevinskoj sekciji Podgorica, pa sam po službenoj dužnosti bio primešten i na privremeni rad u građevinskoj sekciji Cetinje, gdje su u to vrijeme renovirali, izgrađeni mnogi građevinski objekti, Zetski dom, biljarda, tablja, mitropolije i drugog. Svim je tim radovima on učestvovao. U to vrijeme započeta je obnova crkve Svetog Petra na Lovćenu,
u kojoj je bio sahranjen vladika Rade Njegoš, a koji su bili porušeni Austrijanci kao okupatori u 1916. godini. Prve osnovne radove u režiji građevinske sekcije Cetinje, čiji je šef bio inženjer Vojta Bauček, rodom Čeh, otpočeo inženjer Lucijan Stela iz Splita, koji je po mom dolasku bio premešten, čini mi se, za Dubrovnik. Po mom dolasku na Cetinju, građevinska sekcija mi je odredila da nastavim posao na obnovi crkve i nekih drugih radova na Ivanovim koritima, kao i put Cetinje Ivanova korita, a što sam ja i obavio. Po 3. Na osnovu crkve postao je projekat sa predračunom koštanja radova izrađen u Ministarstvu građevine u Beogradu od strane arhitekte Pere Popovića. Ovako neko novo saznanje. Projekat je bio pregledan, usvojen i odobren od strane Ministarstva građevina kao nadležne građevinske vlasti, za to i u to doba dostavljen građevinskoj sekciji Cetinje na izvršenje. Za uzimanje podataka za izradu projekata arhitekta Popović je dolazio na Cetinje i na Lovćen i uzeo je podatke s dimenzijama osnove crkve, a za izgled i moje sliku rađenu od slikara pokojnog Vila Vrbice, koja se nalazi u dvoru kralja Nikole u muzeju na Cetinju, jer je dobio zadatak da obnovljena crkva bude što više identičnija sa porušenom. Po završetku radova na obnovi crkve, radovi su bili obračunati, ovo malo inženjerskog aspekta, pregledani i klaudovani, primljeni od strane teritorijalne i građevinske vlasti za Crnu Goru. Građevinske direkcije iz Dubrovnika kolaudacione elaborat sa svim bitnim prilozima za predmetnu obnovu crkve na Lovćenu, vraćene građevinskoj sekciji Cetinje na čuvanje, možda bi bilo od interesa i pronaći ovaj elaborat. Prilikom preuzimanja dužnosti za dovršenje obnove predmetne crkve palo mi u oči da je osnova površina predviđena za oltar bila i suviše mala. Na ovu moju primjedbu inženjer Stela mi je izričito rekao da tu površinu nije mogao povećati, jer mu je bilo naređeno da crkvu obnovi na porušenim temeljima prvobitne crkve, a da obnovljena crkva bude što identičnija kako po obliku, tako i po izgledu sa porušenom, čega sam se ja pridržavao na stavljanju radova. Na gradilištu sam naišao dosta pripremljenog materijala, tesanog kamena, ovo iz nekih detalja iz tog dela, pijeska i razne drvene građe. Debljina zidova iznosila je 50 do 60 cm, pri čemu je zidanje vanjskog lica upotrebljen tesani štokovan zdravi majdanski kamen, za koji je svrhu bio otvoren kamenolom u zvanom mjestu Zlatarica na Ivanovim koritima. Autentični kamen. A odakle je predošen na tovarnim vojničkim kolima na Jezerski vrh. Na Lovćenu se tada logorovale 2 čete vojnika pionira, kao pripomoć za grube radove koji su bili pod komandom brigadnog generala Đukića. Prosječna debljina tesanog kamena s lica bila je oko 20 cm, dok je ostala debljina zidova ravnana od starog kamena, u produžnom cementnom malkoderu kao običan zid. Od ovog kamena rađena je i obzida temelje crkve radi njegove zaštite od mraza i radi pojačanja. Stari kamen je upotrebljen na razne ispune ispod patosa u crkvi, tako da se sa sigurnošću može reći da je sav ovaj prikupljeni i sačuvani kamen od stare crkve utrošen i uzidan u obnovljenoj crkvi. Od 5. on kaže, krovni pokrivač crkve rađen je od tesanog kamena specijalno obrađenog iz spomenutog kamenoloma, a unutrašnji zidovi obnovljene crkve bili su malterisani produženim malterom. Sva ostala unutrašnja obrada, uređenje izvršena su od strane drugih stručnjaka i umjetnika, kao što su freske Uroš Predić, čuveni slikar, sarkofag u kojem leže kosti besmrtnog Njegoša i drugo, što je bio odvojeni posao od obnove crkve kao građevinskog objekta. Sve ove navedene osnovne činjenice o obnovi crkve Svetog Petra na Jezerskom vrhu Lovćena mene su lično poznate kao rukovodilac radova i obnove u 1925. godini, a protivne tvrdnje sa koje strane, pa i sa strane doktora Vladimira Dedijara, ne odgovaraju istini.
Na kraju pominjem da sam u 1945. godine bio također zadužen za opravku oštećenog krova i oltara na istoj crkvi, što je bio prouzrokovao drugi okupator Italijani. Za vrijeme Drugog svjetskog rata ovu izjavu lično sam tačno i savjesno sastavio, navodeći ono što po mom predmetu znam, isti predajem na njegovom prevasveštenstvu mitropolu crnogorsko-primorskom sa ovlašenjem da se je može upotrebiti gdje god je i to bude potrebno. Titograd, tada 70. godine, svoje ručno inženjer Veša Popović. Hoću da kažem da je u sadašnje vrijeme, u ovih zadnjih godina, se pojavljuju neki kvazi istoričari koji krivotvore i, da ne kažem, da jednu težu riječ. I mi smo, ja i moj burazer koji je pismen svakako pismeni, htjeli da demantujemo te tvrdnje i to vrlo loše kvalifikacije i, da ne kažem, prizemne. A onda smo smatrali da tom čovjeku ne treba davati nekog velikog publicitet, da se to ne otvori u neku raspravu koja je dovela bi do suprotnog možda efekta. Tako, toliko o mome gostovanju. Izvinjavam se sve ovo. Nastavljamo o Njegošu kao arhitekti. Potrebno je da vidimo na koje se to graditeljsko iskustvo Njegoš nastavio, počev od dolaska Osmanlija 1478. godine. Kako su se Srbi dijelom poslije Kosovskog boja iselili u ova brda, tako je i Ivan Crnojević 1478. po padu prestonice na Žabljaku, na Skadarskom jezeru, iselio na prostor današnjeg Cetinja, prije toga na Obod, rijeka Crnojević. Na Cetinju je prvo izgradio dvorac Crnojevića 1482. Izuzetno lijep objekat, izuzetno zahvalan da se obnovi, što niko o tome ne razmišlja. 2 godine kasnije, 1484. gradi manastir Crnojević. 3,5 vijeka potom, ništa se na Cetinju ne gradi. U novosadskom časopisu Dans, broj 47, septembra 2004. ja sam napisao članak koji sam naslovio Cetinje je postojalo i kad ga nije bilo. Manastir Crnojevića ruši se 1692. u toku Morejskog rata. Potom se obnavlja, on prati čitavu istoriju Crne Gore i ponovo ruši još 3 puta, 1712. 1714. i 1785. godine. Vladika Danilo obnavlja manastir u periodu od 1701. do 1704. Manastir je manastir roždeljstva Presvete Bogorodice, mi ovako uprošteno kažemo manastir Cetinski. On ne obnavlja manastir na istom mjestu, nego na mjestu gdje je bio dvorac Crnojević. A knez Nikola 1890. na Čipuru, na temeljima manastira Crnojevića, gradi dvorsku kapelu. Sve do 1832. ništa se gradilo nije na prostoru Cetinja, tada je izgrađena jedna kuća, privatna kuća pokrivena slamom, a brzo je pretvorena u kafanu, jasno da nazdravljamo za uspjehe što nas tjera do danas. 1834. Njegoš gradi odbranbeni objekat zvani Tablja, 1845. na Lovćinu kapelu, a 1838. biljardu od novca, od poklona koji je dobio od Rusije. Do 1850. bilo izgrađeno 200 kuća. Ovdje možete da vidite kako su izgledale te prve ulice, prve zgrade pokrivene slamom. Sada će Milorad Rašović govoriti pjesmu
Njegoš u Veneciji od Miloša Crnjanskog. Bilo bi dobro da ova sprava se malo podigne, se ne bi Andrija Markuš posle saginjao, jer on nije navikao da se saginje, jer ćemo najizmjenično da govorimo. Tako da neko iz sale bi mogu malo podigne ovaj mikrofon. Više zbog Andrije nego zbog mene. Evo, u redu. Nasmešio se posljednji put. U prozoru sjaše kao zapeti luk. Kao mjesec u vodi, mlad i žut, rijalito. Mirisaše bolan svoje bele ruže i gledaše kako galebovi kruže, tužni i beli. Ko misli na loćeni smrt? Dok noć pljuštaše, čitaše Omira, crni, težak, ko Ahilov, što samo kraj mora naći mira grob. Bogovi, na plećima sa oblacima tamnim, bolovi mora sa balovima pomamnim, pređuše po njegovom belom licu bez traga. Ali kad čitaše u Brizeji, što se budi i otvara oči pune tame, u zori bol neizmeran pade mu na grudi. Jer sve mu na svetu beše utehe, svim mislima za sve junake i grehe, ali držeći mu glavu rukama obema, suzno umirući pomisli bolno, da za oči neveste utehe nema. Tada zaplakao u vodi zvono Svetog Marka. Malko aplauza, Miloš. Vidjet ćemo sa kojim tekstom i kojim podacima je Njegoš zastupljen u leksikonu Neimata, štampanom 2008. godine, izdavača Građevinske knjige Beograd. To je ova knjiga, praktično skraćena istorija građenja u Srbiji i Crnoj Gori, gdje je Njegoš na velikom prostoru zastupljen kao arhitekt. Ovaj tekst govorit ćemo ja i Rašović, ali na taj način što ću ja dati komentar, a on će ovaj tekst govoriti. Tako da počnemo na način što ću ja uvodni dio kazati. Za predstavljanje Njegoševog arhitektonskog dometa na crkvi Svetog Petra Cetinskog na Lovćenu, koja je po njegovom projektu izvedena 1845. godine, može poslužiti ocjena Nikole Krasnova, ruskog akademika, po čijoj dokumentaciji 1925. godine obnovljena. Crkvu su prethodno u Prvom svjetskom ratu porušili Austrijanci bombardovani iz Bokokotorskog zaliva. Kada je prvi put vidio ovu crkvu, Krasnov je kazao: Njegoš je veliki čovjek kada je mogao ovakvu originalnu ideju da ima za ovakav oblik i ovakvu osnovu crkve na Lovćenu, to je dva kruga u osnovi različitih prečnika, a koji prodiru jedan u drugoga. Mogao je Nikola Krasnov da kaže: krasna je crkva Nikola Krasnov. Nikola Krasnov je bio ruski akademik, arhitekta ruskog carskog dvora od 1911. godine. 1913. je proglašen za akademika, a 1922. emigrirao je i u Jugoslaviji je bio na radnim zadacima u Ministarstvu građevinarstva. Sada nastavljamo sa tekstom iz ovog leksikona. Najbolji način da utvrdimo tu vrijednost je upoređenje Njegoševe crkve i Meštrovićeve kapele izgrađene
1974. godine. Na njenom mjestu, pošto je opet porušeno. Za sve to dobit ćemo potvrdu i u iskustvu Rajta, projekti koji programski ne zadovoljavaju želju onog za koga se objekat gradi, unaprijed se isključuju. A pođimo od toga da je Njegoš kao i za druge stvari znao i pokazao šta je želio na vrhu Lovćena. Da je želio, kao mnoge vladike, da vjekuje u crkvi, a ne u nečemu drugom na njenim ruševinama. Osjećajući da mu je prevremeni kraj blizu, Njegoš je smrtno grudobolan kazao svoju posljednju želju, koju je u jednom dijelu imao prilike da vidi otjelovljenu u izgrađenoj crkvi na vrhu Lovćena. Naknadno, 1974. godine, Njegoševa posljednja želja zamijenjena je Meštrovićevom željom. Isto tako i Njegoševo mjesto u novoizgrađenom objektu zamijenjeno je. Njegoš je preseljen u podrum, a gore je Meštrović postavljen za njegovu izložbu skulptura. Komentar prethodnog u smislu predstavljenog konkursa, znači ovaj tekst je pisan pod pretpostavkom i pod nekim umišljenim uslovima kao da Meštrović i Njegoš konkurišu nezavisno za koga se gradi ta crkva. Meštrović iz oblasti prostorne umjetnosti u isto tako prostornu umjetnost, arhitekturu, ali nije skulpturu, a Njegoš iz vremenske umjetnosti u prostornu umjetnost, u arhitekturu. I, znači, ta analiza se sprovodi ovdje, Pavle Popović kao arhitekta zna šta se na konkursima vrednuje, koji su to parametri. I ovdje je kao prvi, a vidjet ćemo kasnije, koji su to sljedeći parametri arhitektonski koji se vrednuju kod određenog dijela za upoređenje. Ovdje je bilo riječi o programu investitora. Znači, onaj ko gradi ima svoju želju i prema toj želji se gradi za namjenu, to je bila želja, a i namjena, to je bila crkva. Znači, Meštrović je trebao da prepozna projektni program, da je naslijedio crkvu i znači treba nešto da gradi takve namjene. Znači, tu Meštrović nije odgovorio svom zadatku. Dalje nastavljamo sa tekstom iz leksikona. Na porušenoj crkvi ne može se izgraditi ništa ljepše, pogotovo da nadvisi grijeh njenog rušenja. Od svega najgore je što je Meštrović izmijenio ambijent, tako što je obimnim miniranjem srušio i vrh Lovćena, smanjujući visinu crnogorske ponosne planine za nekoliko metara. Sada ljudi gledaju gore, promašuju vrh Lovćena, nerado se spuštajući niže. Nije Lovćen samo pod pritiskom onog što mu je skinuto, nego i pritiskom uvoznog kamena, mermera postavljenog na mauzolej otuđene forme. Meštrović nije podešavao objekat prema Lovćenu, nego apsurda Lovćen prema objektu iz kojeg razloga je porušio vrh da dobije širu platformu. Mauzolej ne prati razuđenu konfiguraciju terena koja je u svođenju. Tako dolazimo i do ocjene Meštrovićevog poraznog odnosa prema ambijentu. Svi ljudi, pa i geniji kakav je Meštrović, griješe, ali na tu grešku nije smjela i naša da se nadoveže. Zadatak svakog arhitekte je da u sebi potisne neku sebičnost, da je sam sebi dovoljan, nego da se sa svojim dijelom nastavi na ambijent, na okolin, da se shvati da je objekat nastavak tog ambijenta. Očigledno da je ovdje Njegoš pravilnije postupio, te je poštovao konfiguraciju terena, postupno svođenje planine u vrh, da vrhuni sa objektom, a objekat sa krstom. Dalje nastavljamo sa člankom iz leksikona. Uzalud je veliki skulptor imao i arhitekte kao saradnike. I uzalud je
mogao da koristi prethodno Njegoševo iskustvo. Njegoš mu je iz svog vremena, za sva vremena, održao lekciju. Njegoš je ovim hramom fenomenalno završio Lovćen, svodeći ga kao u akupunkturi u bezdimenzionalno u tačku, koja potom rasvjetava u krst sa kojim vrhuni i crkva i Lovćen. Svođenje je izvršeno preko dvije u donjem dijelu utopljene oblice, koje čine spoljni zidovi i kupom, krovom, u gornjem dijelu, za razliku od prizmatičnog oblika Meštrovićeve kapele. Posebna vrijednost Njegoševog rješenja je što je obličasta forma obezbeđivala približno isti izgled sa svih strana, kao prirodni zahtjev vrha planine u smislu lapidarnog izjednačenja odnosa, za koje ne treba da idemo dalje od dalekih egipatskih piramida. Pored toga, crkva je izgrađena od domaćeg Slovćena uzetog, a ne uvezenog kamena, preko kojeg su glijetima progovorile duše ljudi za kamen vjenčanih, koji su Njegoša uskim stazama i bogazama uz Lovćen na leđima na vječni počinak iznijeli. Iznijeli su ga na vrh svih crnogorskih vrhova, koji su novi graditelji srušili, i mjesto krstom kojeg je Njegoš cjelivao paganskim znacima obilježili. Dalje, jedan od osnovnih uslova graditeljskih je da se gradi sa materijalom koji je u okolini. Samim tim se prilagođava terenu. Ne može se u Podgorici graditi opekom, kao da smo u Vojvodini, niti u Vojvodini kamenom gdje ga nema. Znači, ovdje je Meštrović promašio na taj način što je imao kamena na pretek, a uvezao je kamen. I to mermer. Znači, kamen kojeg nema na tom prostoru. Nastavljamo dalje sad. Njegoš je u svojim književnim djelima, kako je sračunato, upotrijebio 263.264 riječi, od kojih je 653 puta riječ Bog. A i mnogo više bi da je znao da će se neki potomci okomiti na crkvu na Lovćenu i da im, pored štete koju mu čine, neće smetati što nosi ime njegovog strica i sveca. Rajt, koji je bio zet Marka Miljanova, dolazio je na Cetinje sa suprugom Orgivanom, Markovom unukom, kojom prilikom je vidio i Njegoševu kapelu sa dva u osnovi integrisana kruga. Rajt u 90. godini života upotrebljava dva ovakva kruga značajno evoluirana. Upotrebljava ih na genijalnom dijelu, na Guggenheimovom muzeju u Njujorku, formirajući poseban gabarit. Ovo je jedino značajno kao dokaz u konstataciji akademika Krasnova, provjerenosti i ispravnosti Njegoševih postavki na Lovćenu, naročito za uklapanje objekta u okruženje, a nikako za neku drugu relaciju vezanu za Rajtovu arhitekturu. Veoma je interesantno sada, jer smo se približili Rajtu, njegovom dolasku, njegovom statusu u odnosu na našu legendu i u junaštvu i u književnosti Marka Miljanova. On je bio njegov zet. Markova unuka Olgivana je njegova treća supruga, koja ima interesantan put do poznanstva sa Rajtom. Ona se zadesila u vrijeme Oktobarske revolucije u Rusiji, jer je njena sestra bila udata u Moskvi, u porodici značajnog Rusa, da je morala da emigrira. I sad pazite šta se dešava. Po primjerima čojstva i junaštva, ona u jednoj svojoj nesreći, kad joj gine ćerka, ženi svog zeta Ves Petersa sa Svetlanom Staljinovom ćerkom, sa kojom dobija ćerku. Otac
Olgi Ivane bio je Jovan, koji je asistirao Bogišiću kod njegovog zakonika tokom prikupljanja podataka sa terena, jer je Bogišić temeljito izučavao i anketirao građane i praksu kod donošenja svih bitnijih zaključaka za svoj zakon. Nastavljamo dalje. Ovakve forme u njegovom slučaju podržavaju i ambijent sličnošću, a kod Rajta razlikom koja je osmišljena. Njegošovu crkvu, Rajtov muzej i Rajtov muzej korištenjem graditeljskog nasljeđa povezuju 5 slučajnih ili opet Božjom rukom podešenih karakteristika. 2 kruga u osnovi, nejednakih veličina, čvrsto povezani, koje penjući se od istih ne napuštaju obličasti zidovi, i krugovi Njegoš i Rajt obilježili su posljednje dane svog života linijom, da li slučajno, koja kao zatvorena sjedinjuje početak i kraj. Prelaskom pogleda sa jednog na drugi, sa starijeg na noviji objekat, stiče se utisak pokreta kao na filmskoj traci, kao kod diobe ćelija, gdje dolazi do razdvajanja i uzdizanja Rajtovih krugova zadržavajući prisnost. Potvrda Njegoševih ispravnih postavki je u ovoj uporednoj analizi raspivanosti Rajta arhitekte, pjesnika i obrnuto Njegoša pjesnika arhitekte, gdje jedan i drugi u svojim branšama imaju više inspirisanih i ispisanih strana. Kako vidimo, postoji podudarnost mišljenja i iskustva Rajta i Krasnova. Nastavljamo dalje. Njegoš je 1834. na uzvišenju iznad manastira za odbranu od Osmanlija izgradio kulu kružne osnove, opet slična forma, zvanu tablja, za 24 stražara sa svim topovima koje je imao. Ali odmah se pokazalo da to nije bitan doprinos odbrani, te se od završetka objekta odustalo, koji je možda bio prva balkanska promašena investicija. A obrzo se pokazalo da nije ni za drugu namjenu, da nije da se na nju po tursko-crnogorskom običaju ističu posječene glave. Njegoš je na prigovor posjetilaca iz inostranstva zabranio dalju primjenu tog viševjekovnog običaja. Pošto vidimo da je tablja bila promašena krupna investicija, ona je poslije toga korišćena za ispaljivanje počasnih salvi kod dolaska viđenih gosti. Potom tu se montiralo zvono koje je imalo 1600 kg težine. Iza toga tablja je sravnjena sa zemljom za potrebe izgradnje saborne crkve. To je urađeno 1938. godine, a od tog kamena napravljen je mali zvonik. Ovo je sa zabranom isticanja glava bilo 1850. godine, nešto iz Evrope dolazilo kao i sada, što se moralo shvatiti. Poput projektanta kako generalnog ili detaljnog urbanističkog plana, Njegoš je doveden u situaciju da planira gdje i kako graditi Cetinje. Osim Cetinskog manastira i kuća u okolnim selima Cetinja, nekih drugih zgrada u ravnici nije bilo sve do 1832. kada je napravljena prva privatna kuća ražanom slamom pokrivena, koja je brzo pretvorena u kafanu, jer se negdje moralo nazdraviti za uspjehe. Za period od 1838. može se kazati da je Cetinje postojalo i kad ga nije bilo. Cetinje kao grad. Njegoš je 1837. bio u Rusiji kad je dobio znatnu novčanu pomoć, od koje je 1838. izgradio biljardu sa 25 prostorija
koja mu je služila kao dvorac, kako su i nasljednici do 1867. koristili. Zatim služila je i za senat, Njegoševu štampariju, perenike itd. Biljarda se u početku zvala Nova kuća, a poslije zbog Njegoševog bilijara, jer je volio da igra bilijar, dobila je ime Biljarda. U dvorištu je izgrađen reljef Crne Gore, koji i danas imamo, a sada je tu Njegošev muzej. Tu su do 1910. bile ministarstva i druge državne institucije kao prva srednja škola. Gradnja je obnavljana i obavljena po nacrtu Jakova Ozeckova, koji je s Njegošem došao iz Rusije. Biljarda je jednokratna građevina P+1 dužine 72,4 metra hodnikom po dužini, a prostorijama duž jedne njegove strane, s tim što na krajima hodnika sa druge strane ima još po jednu prostoriju, ostvarujući širinu od 13,15 metara, dok je na središnjem dijelu 7,5 metara. Biljarda je na zemljištu približno kvadraturne osnove, ograđenim bedemom, kulama sa uglovima, na čije se suprotne strane na sredini naslanja biljarda sa oba svoja kraja dijeleći prostor na prednje i zadnje dvorište. Istovremeno Njegoš je izgradio malu kuću u blizini biljarde za Antida Žoma, svojeg učitelja francuskog jezika. Biljarda je prvi, rekli smo, objekat koji je inicirao urbanistički razvoj Cetinja. Jer do tada na svim prostorima Crne Gore i gdje je postojala opasnost od Turaka za brza bjekstva, za brza pomjeranja, i u krajevima gdje su Turci bili, niko nije gradio u ravničarskom dijelu, taj se smatrao da nije domaćin da zahvata plodno zemljište. A mi danas to gradimo i tako radimo i na najljepšim prostorima gdje mogu zgrade da se grade, na Malom Brdu, na Kakaritskoj gori, i mi ništa ne gradimo. Znači, to je bio razlog da se Cetinje počne razvijati u ravničarskom dijelu. Njegoš se pokazao kao izuzetan kreator crnogorske kape. Ona je ostala u stalnoj upotrebi kao tradicionalni dio crnogorske nošnje. Do tada su Crnogorci nosili fes, kao Turci. Kapa je cilindričnog oblika sa tek tolikom visinom da tjeme glave dodiruje njen gornji ravni dio poput bazisa, ostvarujući prijatnu srazmjernost, a istovremeno naglašavajući visinu stasitih Crnogoraca. Iznad svega plijeni zastupljena simbolika iz bogate pjesnikove riznice sa istorijskim motivima. Usaglašenost kolorita i kontrasta, kao na samoj kapi, tako i u kombinaciji sa crnogorskom nošnjom, potpuna je. Kako vidite ovdje iz ovih priloga, do usvajanja ove kape po nacrtu Njegoša, Crnogorci su nosili kapu slično Turcima. Ova kapa karakteriše puna simbolika i to je ono što je Njegoš u principima projektovanja primijenio i kod kapele. Rukovodio se zdravim razlogom, osnovom, a u tom slučaju dobar rezultat neće da izostane. On je ovdje pošao od toga da obilježi kosovski boj 1389. godine sa gornjim dijelom kape zvanim tepelak, koji je crven, znači to je prolivena krv, obodni rubni dio zvani derevija, crni, žal za Kosovom, 5 zlatnih niti, 5 vjekova ropstva pod Kosovom. U srednjem dijelu
dijelu je iz vremena u vrijeme stalno mijenjano šta da se nađe. Jedno vrijeme bilo je Nikola I, potom najčešće krst sa 4 slova S, samo sloga Srbina spasava, što nije heraldički. Heraldički to se tumače kao odsila, ognjila, kresiva. Stariji znaju, ja se toga sjećam, kako se pali ogen pod pušenjem kresivom, kamen i nastajala je varnica, a na tom kamenu stavljao se trud, to je vrsta gljive koja živi kao parazit na stablu, pa kad se isuši, ona služi pogodno za to. Kape su se crnogorske zvale ovako: valjana, po redosledu, kako je neko zabilježio, valjana, bijela, kariklija, zavrtka i na kraju crnogorska kapa. Ovaj dio o kojem govorimo imao je nastavak u vrijeme komunista, pa su oni tu stavljali su i petokraku. Sad želim da govorim o novim predlozima koji se daju za trajno rešenje. Ljudima koji svoju vlast zasnivaju na nesrećama ovog naroda, veoma je važno ko je po nacionalnosti obnovio crkvu na Lovćenu 1924. i ko bi sad želio da je obnovi. Protive se da se obnovi, da je što sličnija onoj iz Njegoševog vremena, da je što više njegova. Apsurda. Mogli su u čudima svojim da isto sruše crkvu koju je obnovio kralj Aleksandar, pa da odmah potom po istom projektu izgrade, da se računa da su je oni obnovili, oni druge nacionalnosti. Nevjerovatna ostrašenost ide do te mjere da i ljudi iz uže struke to rade. Neka su se na svoj način tome pridružile i najveće institucije kao Crnogorska akademija nauka i umjetnosti i Univerzitet Crne Gore, koje su tada požurile da se visiraju politiku nudeći Njegoša kao žrtvu, bagatelišući i međunarodne konvencije o zaštiti nasljeđa kulture. Ove dvije institucije, inače evo imate sad njihove pečate pa možete da vidite, ove dvije institucije svojevremeno su unijele u pečat koji je ostao do danas simbol rušilaštva nasljeđa kulture, rušenje crkve Svetog Petra Cetinjskog na Lovćenu. Unijele su konture Meštrovićevog mauzoleja izbacujući raniju konturu crkve koja je bila u crnogorskom grbu. Šta Crna Gora znači kad će neko da se poigra? A šta kad je Tito kazao za kapelu neka to odnesu tamo? Prije vraćanja crkve na vrh Lovćena potrebno je crkvu vratiti u grudi naše, iz kojih će sama poći gore, što bi se videlo i njenim vraćanjem u grb univerziteta i akademije. Ako su davno u jednopartijskom sistemu, u ovim institucijama zbog ovog glave mogle ići, sada su u prilici, kako akademija čini, da se odupru političkim ili nacističkim diktatima. U Helsinškoj deklaraciji o političkoj dimenziji očuvanja kulturnog nasljeđa u Evropi stoji, citiram: pristup upoznavanju i uživanju kulturnog nasljeđa treba promovisati kao faktor od presudnog značaja za lično i kolektivno ispunjenje. Veza sa kulturnim nasljeđem omogućava pojedincima da nađu svoje mjesto u vlastitom istorijskom, socijalnom i kulturnom okruženju. To važi za kulturno nasljeđe u najširem smislu, uključujući i kulturne predjele, pokretno i nematerijalno nasljeđe, kao i arhitektonsko i arheološko nasljeđe. Kraj citata. I ovih dana imamo mnogo želja u odnosu na Njegoša i želja na želje da se dodaju na Njegoševu posljednju želju, mijenjajući je ne samo dodavanje. A to je samo početak novih trka oko Lovćena, gdje se od zvaničnika, vlasti i ljubav prema Njegošu iskazuje sa nećemo obnavljati Njegoševu kapelu, što znači da Njegoš i dalje ostane gdje je podrumu bez krsta na krovu,
da dominira Lovćenom, te su se sva zla ispod skupila. Ovaj narod smoći će snage, što prirodno dolazi da na vrh Lovćena vrati istoriju, uklanjajući sadašnje zastiđe istorije. Postupit će kao i ruski narod kad je u Moskvi od 1990. do 2000. godine po starim projektima obnovio najveći pravoslavni hram u svijetu, hram Hrista Spasitelja, kojeg su komunisti, da bi tu nešto drugo izgradili, srušili 1931. godine. Srušili su hram koji je građen 44 godine u čast pobjede nad Napoleonom, završen 1883. godine, ali nisu srušili vjeru naroda koja ga je vaskrsla. Želje nekih da na Lovćenu opstanu i Meštrović će mauzolej i kad se tu obnovi crkva Svetog Petra Cetinskog, još više je zastranjivanje, jer ne mogu jedno pored drugog i ateistički i hrišćanski simboli, od kojih je ovaj prvi i simbol siledžijstva nad Njegošem, i drugim vjerujućim ljudima. A kojeg to velikana sem đavola da sahranimo na mjesto sa kojeg bismo iz ropstva Njegoša odnijeli? Meštrovićeva građevina ostala bi bez smisla da je zatvor koji je ostao bez jedinog zatvorenika. Odmah po AB revoluciji 1989. kad je ostvarena sloboda štampe, ja sam iskoristio priliku da prije drugih, jer sam imao pripremljen tekst, objavim predlog da se kapela vrati na vrh Lovćena. To sam objavio u knjizi Crveni se žuta greda pod naslovom Nema mjesta za tebe Njegoše, iz kojeg se sada daju samo odlomci koje ćemo da govorimo ja i Rašo, i to je veoma kratko i brzo ćemo to završimo i to je kraj. Prvi dio, Vladiko, to je esej rimovana proza. Vladiko crnogorski, pjesniče svjetski, narodni i božji ugodniče, kad u neviđene visine pođe, perom i krilom božjim, zašto kosti na Lovćenu ostavi, da ti ih premeću, broje i metrom mjere narodni izrodi. Bezgranično veliko da te neko metrom mjeri, tebe metrom, a narod penderkom uzduži poprijeko, ne klanjaju se, već saginju, prljavim rukama da te diraju iza nos, ali hrskavicu ne mogahu da nađu među kostima. Spustili su te sa Lovćena na Cetinje, kao da tamo nijesi, ali stvarno nikad nijesi kao sada u torbi prolazi ulicama grada. Spustili su te da ne slušaš razaranje omiljenog vrha Lovćena. Domovinu su fino uredili, pa sada i Lovćen popravljaju, dotjeruju ga kao mladu nevjestu i vezuju najčudnijim vjenčanjem za Meštrovićen kontejner našim najvećim imanjem. Samo da dam jedno objašnjenje. Prilikom prenošenja kosti Njegoševih, dok su izvođeni radovi, pravljeni su, nazovimo, vivo eksperimenti. Po navodnicima, Njegoševa lobanja punjena je pijeskom da bi joj se sračunala zapremljena. I kosti su mjerene, njihove dužine, kao i to da slučajno nije umro od polnih bolesti. Nastavljamo dalje. To nije ni grob, ni kapela, nego kuća sa dvije žene od kamena. Na vratima stoje, iako su kod nas ljudi dočekivali goste, a ne žene. Krštne, a mermerne. Pomislit ćeš da su te uzele pod svoje i kafanu su ti na vrhu Lovćena, 82 metra niže, napravili da nam nazdravljaš za uspjehe. Obje žene bit će ti vjerne, jer su bez čudi i smiješne rabote. One su tvoje, a spomenik je Meštrovićev. Ima li veće sramote? Ipak, nećeš plaćati zakupninu. Tretirat će te kao socijalni slučaj. Koristit će sporedan ulaz za podstanare. Sudbine su se srele, dva besmrtnika, jedan je morao da umre, a drugi spomenik da mu gradi. Tebe su u podrum smjestili, a gore su drugog Njegoša od mermera napravili. Glavu je pod teretom
jednoglavog orla sagnuo, namjestio mu se da čučne, pernati stvor dominira, a ne krst i pero, tvoje obilježje. I samo još ova rečenica koja je inicirala to vraćanje, to je kraj ovog eseja. Kapela je u stvari Božja suza koju si zaslužio. Bog daje i uzima, pa će kapela ponovo dobiti priliku da kapne na mjesto porušenog kontejnera. Do tada, do daljnjeg, Lovćen će da bude Meštroviću otac, a Njegošu očuh. Svima hvala, posebno Pavlu Popoviću i Miloradu Rašoviću. Veoma su poželjna pitanja. Veoma su poželjna pitanja da dopunimo Ga me čeka na zatorist. Ko će da obnavi? Može i odavde. Kad je rušena crkva, da bi se, kako vi rekli, se kontejner postavio, bila je grupa radnika izvedena i dobili su zadatak da to ruše. Međutim, bio je jedan među našim ljudima koji je bio muslimanske veroispovesti, koji odbio to da radi. Nevjerovatni smo mi, pa bih hteo da čujem koliko je istine o tome koja je doprla do mene. S obzirom, evo, uzmimo kao da mi nijesmo bili savremenici, nego da smo poslije 2 vijeka. Kao ono što se sad raspravlja, da li je bilo istrage Poturica, kad je oko Njegoš pisao, a on je mogao do tog vremena da dopre pokazivanju svog strica. Mi smo svjedoci tog vremena i ovdje imamo i akademika, istoričara Zorana Lakića i on zna kako stvari, kako priče nastaju, kako legende nastaju, autentične priče, karakteristične priče, takve prirode ne mogu da se izmisle. Premnogo bi to bilo. Znači, to se desilo se. Pazite, on je, taj čovjek islamske vjeroispovesti nama je održao lekciju za sva vremena. Ima li većeg apsurda? Koliko smo mi ovdje održali večeri predavanja u čast 200 godina od Njegoševog rođenja, koliko se još toga radi po Crnoj Gori, svi kao za Njegoša su. A ima li veće sramote od te da njegova oburdana crkva na Ivanovim koritima čeka i moli vaskrsenje? Pazite, ovo kamenje na Ivanovim koritima, to je isto izrečeno ovdje, to je to, ta kapela. To je stvarno interesantno razračunavanje, to je već period koji nije toliko blizak vremenski staljinističkom periodu, kad su one posmrtne ostatke svojih neprijatelja uklanjali da ih niko ne može naći. Da su oni tada se odnijeli prema Njegošu, pa da i te ostatke, te kapele uklone, možda bi bio neki problem, znate. Ali to kamenje, ta crkva, koju ja i dalje nazivam crkva, tu ona sama govori, ona će da riješi to pitanje, jer je to stvarno nestvarno i nemoguće da ona ostane oburdana tu.
Ja sam u jednom svom članku predložio da se pored nje napravi pirk, jedan zvonik i zvono, i da se ona oglasi kao jedna forma crkve kojoj je nebo krov. To je to. A što se tiče mogućnosti da se, pazite, kako sam ja govorio dva besmrtnika, nisam ja ništa pogrdno govorio o Meštroviću kao umjetniku, prava bi šteta bilo, ne znam što da je vajao, da se isto od njega uništi, znate. To je sasvim moguće demontirati i spustiti negdje postaviti da je prilično, znate. Jer ja mislim da taj mauzolej ima fobiju od visine, da on ne može da ostane, ima vrtoglavicu, znate, taj mauzolej, u tom smislu da mu niko ne može pomoći, on puca od gromova, od svega živog, da se ne zna da li je od vrtoglavice ili od gromova, znate, od gromova. A što se tiče vraćanja kapele gore, a to je neprimjetno, znate, to je neprimjetno adaptirati teren, znate, teren. Tu je dominanta u estetskom pogledu sama ta crkva kad se napravi, znate. Znači, to je veoma lako ostvarljivo. A znate što bi korisno bilo? Ne samo korisno za crkvu, nego za ovaj narod iz jednog drugog posebnog razloga. Što bi se za sva vremena opametio da nikome na um ne pada, da nešto ruši i da se nada da će mu to ostati. Znači, to bi izuzetno bilo isto kao što su u Moskvi napravili Staljine, porušio, napravio bazen, ali nikad tu voda nije mogla, porušio je crkvu Hrista Spasitelja, ali nikad nije tu mogla voda da opstane. Pukao je taj bazen, nije mogla drži vodu, znate. Znači, kako ne drži vodu, ne drži ni vrijeme. Tako ni ovaj Meštrovićev, samo što ćemo mi na zlo naviknuti ljudi, da se stalno sa Njegošem kao sredstvom za potkusurivanjem, evo sad sa trećom gradnjom, ona ne može se izbjeći. Da opet, a sve Njegoš, pa Njegoš. Evo, ja neke moje impresije podelim sa vama u vezi predavanja. Vi ste ovo predavanje koncipirali sasvim, što vam kažu, stručno, izložili ste ga sa dosta emotivnosti, o Njegošu i o njegovoj sudbini se drugačije i ne može govoriti se emotivno, pogotovo ne možemo mi Crnogorci, odnosno mi žitelji Crne Gore, ja kažem Srbi iz Crne Gore, nismo mi pro-Srbi, nego smo mi Srbi, ali smo mi Crnogorci, jer živimo u Crnoj Gori, u državi Crnoj, ali da ne vraćamo filma. Znači, mi koji živimo na svoj način osjećamo Njegoša i kad je riječ o emocijama. Ali mislim da ste vi u tim emocijama unijeli dosta i patetike. To je meni zasmetalo mi. Jer, pazite, bilo je i u vrijeme podizanja Njegoševog mauzoleja, odnosno rušenja kapele Njegoševe, bilo je otpora. U ovom ipak opširnom izlaganju ne vidi se taj otpor. Neko vas je otišao, postavio pitanje onom muslimanu, mislim da se zove Suljo, pazite, koji je u ono vrijeme, to je vrijeme diktature, rekao: nećete vi dati, zaprijetili su mu otkaz, nećete vi dati meni otkaz, ja vama dajem otkaz. I sad ja razmišljam, koliko smo mi danas spremni da reagujemo kao musliman Suljo, da po cijenu otkaza neće da izvrši jedno nečasno naređenje. Vi ste ovdje, da kažem, iznijeli ste dosta detalja i koje smo znali i još više onih koji nismo znali. Moramo vam biti zahvalni. Ali isto tako, ne mogu da se složi da ovdje na stup srama vi izdvajate Crnogorsku akademiju nauka i Univerzitet Crne Gore. Pazite, onaj ko je u sukobu sa duhovnošću, nema mu spasa. Razumijete?
pa ni vašoj ideji da ih stavite na stup strana. Ja ću sad da vas posjetim. Ta Crnogorska akademija je 2 godine na bijelom hljebu. Ja pitam vas i pitam sve ovdje, da li je neko digao glas od nas ovdje da u odbranu ne akademije, nego u odbranu Crne Gore, jer ko je u sukobu sa naukom i prosjekom svoje države, on je uzeo put propasti. Dakle, da podrži akademiju, da podrži univerzitet u naporima da se ova država ili ova vlast vrati po znanju prava. Mislim, i vama hvala što ste me vašim izlaganjem inspirisali na ovakvu reakciju o ovom vašem predavanju, koji je, i priznajem da je i vrlo inspirativno. Pazite sad jednu... Dakle, pošto neću da ja ostanem bez pitanja, dakle, moje pitanje bi bilo zašto niste komentarisali neke partije otpora koji su bili, jer i Lubard, ako se dobro sjećam, napravio platno Sumrak Lovćena. Je li to bio otpor? Je li Drago Vujanović, vaš kolega i moj prijatelj, pjesnik, napravio zbirku pjesama, isto Sumrak Lovćena? Da ne idemo dalje. Dakle, bilo je određeno otpora. Neki članovi tadašnje Crnogorske akademije nauka su podnosili ostavke u Crnogoru, znaju se njihova imena i tako dalje. Mislim da bi obogatilo se ovo vaše predavanje da ste navodili i takve primjere. Hvala. Vidi, htio sam samo da kažem, polazišta sa kojih vi polazite kao istoričar su sasvim drugačija nego što pjesnik eseističar polazi. Prethodno predavanje bilo je Draga Perovića o umišljanju. To su neki putevi imaginacija, neke stvari koje ne možete da ih privedete čisto nekim istorijskim konstantama. To je razlika u struci. Ako biste vi željeli da bude ovo istorijski, istoričarski, što bismo mi rekli, prepričano, onda vi uzmete to pa na taj način kažete. A ovo je esej sa velikim razlogom i velikim čuđenjem. To što ste pokušali da odbranite, ja ovu SAT akademiju, ja sam i naveo ovdje da otpori SAT postoje, ali prije ih nije bilo, to je prirodno, vi ste akademik i prirodno je da, ali niste dali argument, nikakav argument, da mi se ne bavimo ko je još to branio, ima i tu i Krleža i sve to, je bilo duže, onda biste se bunili što traje ovo dugo, znate, i Krleža i ko zna koliko, evo vidite kolege i tu su, znači, radi se o tome što u akademijama, ja sam u tekstu što nisi htio da čitam, kritikovao Srpsku akademiju nauka i umjetnosti, koji su jedno antologijsko dijelo Mihajla Mitrovića, on je živ još zgradu jednu, što su oni dogradili mu je da bi napravili stanove gore, akademija srpska. Eto koliko oni znaju kad se radi o interesu. Znači, kad se radi o interesu, sasvim drugačije razmišljaju, a kad se radi o nauci, sasvim drugačije razmišljaju, ali takva šaltovanja, ja ne mogu, moje emocije i principi u struci. Znači, princip u struci ne prepoznaje ko vrši to. Znači, to je kritika akademije u ranijem sazivu, a ne sadašnjem. Bojim se da ćete mi se naljutiti, ali ja bih replicirao u 2 riječi ili u 2 rečenice. Pazite, vi ste ovdje izrekli jednu oštru osudu o istoričaru. Na bazi istorije, ali ja ću vam kao profesionalac reći da današnju istoriju ili današnja istorijska izdanja pripadaju amaterima u preko 90% slučajeva, a profesionalni istoričari možda učestvuju od 5 do 10% u produkciji. Ali kad se melje istorija, onda se sve to pripisuje profesionalnim istoričarima. Dakle, i tu treba imati oprez. Pazite, u Crnoj Gori je vrlo teško biti istoričar.
Jer svako ima svoje viđenje istorije. Uopšte nije bitno je li ono stručno, je li ono laičko. Pa evo vidite i u arhitekturi smo svi stručni i tako dalje i tako dalje. Vi znate da sam ja napisao knjigu aforizama, aforizmična istorija, gdje mi je recenzent bio Vlado Strugar i za svaki od tih aforizama rekao da bi mogli da bude naslov neke knjige, tako da istoriju, da je nijesam učio. Uopšte da nijesam imao istorije, tu sam nešto naučio. Ja sam bio recenzent te knjige također. Ne, nego druge. Mene je oduševila ta knjiga, ali mi vi niste odgovorili na pitanje. Što da odgovorim, ja jednostavno nisam vidio da... Zbog pečata niste... Ne, odgovorio sam za pečat. Da po profesionalnom odnosu mi ne razlikujemo da li grijeh pravi u odnosu na nasleđe kulture, akademije ili kod drugih. Znači, evidentno je da ja sam pročitao i citirao sam Helsinšku, ja ne potrebujem da ponavljam nešto ja sam citirao Helsinšku deklaraciju o zaštiti i vi umjesto da se grozite tog postupka, vi se divite tim. Vi ste objekat skrnavljenja stavili u vaš zrak. Pa ima li šta od toga gore na ovom svijetu, bre? Pa ne treba da ja pričam ni kao istoričar, ni kao eseističar, ni kao ništa. Znači, to je, vi se predstavljate rušilačkim elementima. To je odgovor, ja nisam htio da bude opširan. Evo, Radovana će. Ne, mogu se ne ljutim zbog ovog obrazloženja. Ja se nikad ne ljutim kad prođem bolje u polemici. Nikad se ne ljutim. Ja bih postavio jedno pitanje koje se tiče malo više struke. Znači, poznato nam je da je Njegoš imao želju da bude sahranjen u kapelju na Lovćenu, ali ovaj njegov kreativni, arhitektonski, da kažem, ideju ili zamisao, ili ovo što se njemu pripisuje arhitektonika te kapele, o tome bih volio da nešto nam više kažete. Pazi, ja sam već kazao da, evo, mi imamo ovdje, samo da vam kažem, mi imamo, nego je otišao Todor Živaljević, imamo Marka Rogošića, gdje je Marko, sad ne znam gdje se Marko Rogošić. Ono je književnik, a ovo je kompozitor. I jedan i drugi su slikari. A evo skoro sam čuo da i Matija fino crta. Nema da mu se pripiše, Đuro Jakšića, pazite, umjetnost, ko se bavi umjetnošću, ona nema granica, kako sam ja kazao. Ona nema, samo što se ljudi jednostavno ne bave dominantno, oni crpe znanja iz svih oblasti okolo. Tako da Njegoše oko ne treba pocijeniti, znate, u tom dijelu, a osjećao je taj svoj kraj, lapidarno se izražavao i u književnom dijelu i u arhitektonskom dijelu. Znači, on je stvarno napravio i sad podijelimo mišljenje Nikole Krasnova, koji nije dao nikakvu drugu, nije dao primjedbu, nego samo svoje divljenje, a akademik arhitekture. Evo, Perivoje Popović, evo, prosto. Ja bih samo jednu malu primjedbu ili pitanje. Kontraproduktivna je, kontradiktorna, nije suprotstavljena na drugo, nego da ste vi u vašoj polemici podržali jedan drugog. Podržali ste jedan drugog. U onom smislu u kojem je malo prije gospodin Milišković i vaš odgovor je nakon toga došao. I zaista, ovo večerašnje predavanje je predavanje jednog arhitekte koji je i pjesnik. I dakle, on je arhitekta po osnovnom, da kažem, životnom opredjeljenju, ali i po jednoj duhovnoj dimenziji je i pjesnik. I možda je tu neku, ajde da kažem, diskrepancu na koju ste vi ukazali, je kriv pjesnik Andrija Markuš, arhitekti Andriji Markuš. Ono što je arhitekta Andrija Markuš rekao večeras je zlata vrijedna. I svi mi drugi koji smo ovdje na neki način prisustvovali i učestvovali u svojoj čitavoj ovoj priči, smo saznali i nešto
sticajem upravo zbog ovog predavanja, saznali smo i upoznali jedan izuzetno valjan dokument koji je, zahvaljujući angažovanju Andrije Markuša, čini mi se da fundamentalan dokument sa kojim će buduća vremena, kada sve to sazri i kad ti mali i sitni poltrončići koji nasvrću na Njegoša i želeći da od Njegoša očepe nešto za sebe, kad budu prevaziđeni. I zaista u potpunosti se slažem sa ovim što je gospodin Markuš večera potencirao i što je najbitnije u čitavoj ovoj priči. Ja se nadam da se, izvinjavam se ovima s kojima nisam okrenuo tu kako treba, što je vrlo značajno, vratimo vrijednosti i duhovne poruke kapele u sebe. I onda, pazite, na Kipru, jedan dio Kipra je ocijepljen i tamo je nepriznata turska država. Ali i tamo je ostala Famagusta, jedan od najljepših kiparskih gradova. I najveća kiparska luka. Ali na svakom vozilu vidjet ćete srce na kome piše I love Famagusta. Ja volim Famagustu. Ja volim Andriju Markuša i volim Zorana Lakića i volim kapelu Novovče. Treba to talasati. Andrija, svaki akademik ne bi smio da uđe više u akademiju pod pečatom mauzoleja. Razumijete, akademik je svjestan gdje ulazi i šta ulazi. Mogao je taj protest da pruži svaki akademik. Dobro, to je delikatno. Je vrlo jednostavno. Ja neću ništa da kažem stručno tu oko ovoga. Ja sam vas fino pravljivo slušao i cijenim taj razgovor. A hoću ja kažem, ko sam ja Cetinjan, znate, da su u našem gradu posle rušenja mauzoleja mnogo ružnih stvari desilo. Poginulo je te godine mnogo momaka u Cetinju. Ja kažem, s Božje strane to. Svi ljudi koji su učestvovali u tom rušenju mauzoleja, Bogom mi su tragično prošli. Kapele, da. Tragično su prošli, a da Bog da se ruše mauzolej. Tragično su prošli. Znači, to je bila sveta kapela koja se nije smjela rušiti. Nikako se nije smjela rušiti. To je srušena Vladičina kuća. Ja sam u poeziji napravio na Lovoću na Šadiću, neću vas daviti sa tim, niću li zloupotrebim to, ali želio bi da me saslušate samo za njih stih. Okovića tada pući našeg roda bezbožnika, Crnu Goru pomirit će sveta duša Vladičina. Meni se čini da smo se mi posvađali u staroj Crnoj Gori posle rušene te kapele. Sad neka me shvati kao ko hoće, ali u stvari meni se čini da je to prava istina. I ako Bog da se ponovo kapela napravi, pa sad mauzolej da su neko rješenje nađe s njim, to je bilo, mislim, sreće i za Crnu Goru i za sve nas. Nemojte mi zamjeriti. Hvala. Evo, završili smo se. Ajde, ne se neka. Ja nemam ništa da dodam, ništa da ulazim u ovu konstruktivnu polemiku, sem da se zahvalim Andriji Markušu na jednom izvanrednom doprinosu, da Njegoša sagledamo i sa ove strane, odnosno da sagledamo svoju duhovnost ili obezduhovljenost, kako god hoćete, i pravde radi, kad smo pomenuli već one koji su pružili otpor i tada, samo pravde radi, nikako da nadopunjavam tebe, ja moram pomenuti, mislim da ovo još ima poneko iz moje generacije, tada beogradske studenta, i tamo je postojao jedan veliki protest koji je predvodio profesor Lalić sa Filozofskog fakulteta i taj protest, ja mislim da je to 70. godina bila, za njega su stavili profesor Lalić, bar formalno, i profesor Babović, profesor ruskog jezika. Znam da smo se danima okupljali u 11. na Filozofskom fakultetu i potpisalo je to profesora, što studenta, 12.000 i ne znam koliko ljudi, to ipak je ta značajna cifra. Kako je to ovamo dostizalo, to već ne znam. Danas sam bio tu student završenih godina, a ja se u svakom slučaju zahvaljujem jednom izvanrednom doprinosu, jer je trebalo Njegoša se gledati i sa ove strane vrlo značajno. Ja se svima zahvaljujem, može.
svima se zahvaljujem i ovo sam priželjkivao, čak i još više pitanja daje, jer pazite, prava istina može samo da opstane tako da nadživi, da se sama dokaže bez ičeg drugog. Tako da je rasprava bila izuzetno korisna i bez ikakvih zamjerki, nego čak velika zahvalnost i Dlakiću i svima. Ja bih samo zamolio da mi iz nevladinog sektora već godinama podržavamo tu inicijativu vašu povratku da se vrati kapela na vrh Lovćena i to je činjenica koja će doći sama po sebi, ali također bih molio vas kao inicijatori, kao konstruktivni inicijatori koji imaju tu takvu ulogu da nas vrlo bitno, značajnu i respektabilnu, da ne zaboravite upozorenje gospodina Miličkovića u današnjem vrijeme. Znači da ne dobijemo danas umjesto Meštrovića, da dobijemo Marovića, Đukanovića gore. A to će vam se desiti ako budete išli na silu nešto. Znači bolje sačekati, znači ovo upozorenje nemojte zaboraviti. Treba se čekati da se oni povraćaju. Ste li vidjeli kako u Cetinje ona gospođa je ubila sliku gospodara? To su Crnogorci. I onaj se nije zastilio, ono najveći mudrac, možete mi misliti da je Marović umr. Ne, onaj genijalac. Ono izgovori, kako je ono elaborira, a? Ja samo da nekako drugo Vidiš, ja nije si,